Došli ste na ovaj veliki dan, dan koji je posvećen presvetoj Bogorodici i dan u koji mi počinjemo da pjevamo jednu pjesmu Dne spasenija našeg oglavizna, a ona znači danas je početak našega spasenja. To je rečeno presvetoj Bogorodici i to je rečeno računajući na to da će ona zatrudnjeti od Duha Svetoga i da će ona ono što donese na ovaj svijet samog Sina Božijeg Gospoda Isusa Hrista, da će taj njen sin otpočeti spasenje tim trenutkom i on ga je dovršio i nama svima ponudio. A evo, na neki način i vi ste početak spasenja našega naroda. U ovom čitavom vrtlogu tame i ovom okeanu tuge vi ste jedna svijetla tačka koja je prva prosvijetlila kao mala svijeća u jednoj sobi, a i kad je najmanja ona svijetli. Da skrenete pažnju na jedan od najvećih naših rak rana u Srbiji koje mi bolujemo već od Drugog svjetskog rata, više se ne rađaju sinovi da ide ni u crkvu ni na vojsku, nego se nažalost rađaju samo toliko koliko mi tobože pod navodnicima možemo da ih obezbijedimo. I od rata Drugog svjetskog dosad mi više ne vodimo računa ko će nama sačuvati ni pašnjake, ni groblja, ni zavičaje, ni otadžbinu, nego samo mislimo pomalo o sebi kako će nama lijepo biti, ko da će taj život ovozemaljski biti vječni. Mi Srbi smo od 1950. do 2000. godine 8 miliona ljudi sjurili sa sela u gradove. Za 50 godina. U svijetu se to desi za 120 do 150 godina. Mi smo 3 put brže utrčali u gradove. Ali smo, nažalost, ostavljajući te svoje iskonske vrednosti, dočekali da se zatrpamo u jednom zlu koje nas okružuje, pa se i ne vidimo i ne njegujemo one božanske vrline koje je nama ostavio naš predak i naš praotac Sveti Sava. Prije 10 dana prostrujila je vijest, vojska Jugoslavije treba 7-8 vučjaka koji su ostarili i otpisani, treba da ih stavi u posebne boksove, eto da tako malo eksperimentišu, jer oni će svakako biti, da li će biti umoreni injekcijom, da li će brzo pokrepati jer im je prošlo vijest. Čitava javnost se digla u Srbiji da je to nehumano, da ne može niko tako da postupa sa životinjama, da to ne može da se pojmi u modernom svijetu i zaista vojska je popustila i odlučila da poštedi te vučjake, da oni socijalno umiru polako u blagostanju. A nisam još čuo da je neko ustao u ovom gradu i ovoj otadžbini našoj da kaže koliko naših majki i baka skapave same po udžericama u Srbiji, nemajući ni osnovno parče hljeba. Niko nije digao glasa. Niko nije digao ni mnogo glasa za one što čekaju gdje će na kuhinji dobiti skazana koje parče hrane. Niko nije digao glasa ni za one na Kosovu koji su počeli pomalo negdje siju da bi se prehranili, a evo ustajemo u zaštitu, nažalost, nekih starih već potrošenih vučjaka. Draga braćo i sestre, ovo što vi danas činite, malo prije rekoh, ponosni smo što u ovoj tami evo ima svijetla tačka i ako Bog da nadamo se da ovo neće biti prva akcija koju ste učinili. Nije vas malo. Mali crv bukvu sruši. I Gospod kaže, ne bojte se moje stado malo, nije rekao veliko. Zna Gospod da nikad neće svi krenuti za istinom. Pa kad govori o tome, on onda pominje priču o sijaču i sjemenu, pa jedno pade na kamenitu zemlju, jedno kraj puta, jedno ovdje, jedno ondje, elem, tek svako 4. rodi. Znači 25% od ukupne, da kažemo, mase sjemena. Tako vam je i sa hrišćanima. Da bi bili so svijetu, hrišćani moraju i bit će uvijek malobrojniji od ostalog tkiva da bi posolili ovaj svijet i da bi bili svjetiljka svijeta. Mi smo, braćo i sestre, došli sa jednim povodom koji je već 12:05.
jer Srbija je dočekala takvu sudbinu da godišnje 300.000 abortusa učini se što u javnim, što u tajnim ustanovama. 300.000 abortusa znači jedan Novi Sad smaknemo svake godine u utrobi majke. A već smo dočekali da nam godišnje više umre nego se rodi 35.000 ljudi. Ako nastavimo ovako, mi smo zadnjih 17 godina izgubili 300 i nešto hiljada ljudi s tim što se manje rađa nego što umire, za 17 godina još će nas biti za 510.000 manje samo po tom računanju. Ako budemo i dalje nastavili tako da se rađamo i da ne dozvoljavamo da se rađamo, 2060. godine bit će nas samo 1,5 miliona Srba. Ako i dalje nastavimo, 2225. godine izumire i posljednji Srbin na ovim prostorima. Draga braćo i sestre, ovo što vi danas činite, to je ravno podvigu, jer vi ste došli danas noseći sobom dvije vrline, one poznate kod Marka Miljanova. Došli ste pokazujući da u nama još uvijek ima i junaštva i čojstva. U čemu je vaše junaštvo? Digli ste svoj glas da odbranimo čeda koja su začeta u utrobi, a čojstvo je ustali ste da mi sami odbranimo od sebe njih. Znači, mi ubijamo svoja čeda, nisu ona izložena neprijateljskim vojskama, nego upravo našom voljom i našom saglasnošću po našim porodicama. Istina, ta naša čeda koja se ne rode, oni ništa od nas nisu dobili, a mi smo im oduzeli ono što im je Bog dao. Dao im je Bog živote. Bio sam u prilici da slušam mnoge majke podstarosti, da počnu da sanjaju svoja abortirana čeda i da počnu s njima da razgovaraju i da traže načina da ih krštavaju kako bi ih spasli. Ne treba njih spašavati, treba se njima moliti da oni nas spasu, jer oni su svetitelji čeda Božija. I još nešto, oni su junaci, junaka možete ubiti, ali junak ne može umrijeti, on će uvijek živjeti. I upravo oni će biti naša opomena pred prestolom Božijim, pred Svetim Savom, pred svim drugim kosovskim junacima. Oni će nas pitati zašto nismo dopustili da ovu finu, pitomu Srbiju naselimo svojim potomcima. No, nikad nije kasno ako se čovjek u istom trenutku i pokaje i ako počne da ispravlja svoje djelo. Vi ste došli danas na ovaj veliki dan i praznik kad je Presveta Bogorodica, kad je čula za trudnoću, iako je to bio trenutak težak za to vrijeme da djevojka bude trudna, čeka je možda i kamenovanje. Ona je samo rekla, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Nije razmišljala o tome šta može da se desi, nego je prihvatila blagoslov Božiji. Ono što se mnogi od naših sinova, kćeri, pa i mi sami ne prihvatamo i prosto ne osjećamo se sposobnim da prihvatimo obaveze da budemo očevi i majke ili nećemo iz svog komfora i komoditeta. Ali koji svaka djeca griješimo i danas smo došli pred ovu majku, svemajku Božiju, a majka ko majka, ona nas voli i kad griješimo i dovoljno je da joj se srcem obratimo pa će nam učiniti i pomoći. Naš narod je oduvijek okretao se Presvetoj Bogorodici. Pogledajte od srednjeg vijeka. U gradu Beogradu su elitne crkve posvećene Presvetoj Bogorodici. Crkva Ružica na Kalemegdanu, crkva Pokrovska ovdje na bulevaru. Pođite od Zemuna, crkva Roždestva Presvete Bogorodice u centru Zemuna. Izađite južnije, manastir Rakovica je posvećen Arhangelu Mihajlu, ali je glavni sabor i zaštita na Gospojinu. Manastir Rajinovac posvećen Presvetoj Bogorodici. Stari manastiri,
u Vinči Vavedenje posvećen Presvetoj Bogorodici. I još nekoliko manastira iz srednjeg vijeka se posvećuje Presvetoj Bogorodici. Ona je oduvijek bila zaštitnica ovoga grada. Vidite i nas sami, kad god nam je bila kriza, mi smo zavapijali da nam dođe ikona čudotvorna Bogorodičina kako bi se spasli u ovim teškim vremenima. Nije li nam došla Hilandarska Trojeručica, nije li nam dolazila Kazanska, nisu nam dolazile Jerusalimska i mnoge druge presvete Bogorodice kako bi u ovom vremenu smutnom i teškom otkrile put kojim hodimo. Braćo i sestre, daj Bože da Gospod vidi ovaj vaš trud koji ste danas primili, a Gospod sve vidi i ništa ne zaboravlja. Daj Bože da ovaj vaš prvi korak koji ste javno učinili, bez obzira kako će to ko komentarisati, neka ovaj korak prvenstveno bude opomena drugim ljudima, a svi vi koji u svojim porodicama imate podmlatka, prvo opomenite vašu djecu da se pokaju na te grijehove ako su činili, a onda ih bodrite i pomozite im, nek rode što više djece i nek svako začeto dijete ne dozvolite da se prekine njegov život prije nego što ugleda ovaj svijet. Naša djeca u utrobama nemaju pravo na to, niti mi imamo pravo da im to uskraćujemo. Oni imaju pravo što im je Bog dao da budu rođena, da slave Boga živi na ovome svijetu kako im je Bog i podario život. Naše je samo pozajmljeni život od Boga da proslijedimo u svoje potomke. Neka Gospod i Presveta Bogorodica blagoslovi vaš trud, neka ovaj današnji dan bude srećan i neka naš narod nastavi sa ovakvim djelatnostima, budeći se pred ovim zlom i mrakom koje nas nalazi. Neka bude blagoslov Božji, Svetog Save, Presvete Bogorodice i svih sveti na svima vama. Amin.